Most mo boy juma ye na ye mpe sports ye ba ha mo so ma ya pep sports nti mo so mo boy juma mo nyere mo ho Hase no me hase no awo na hase yakwa ne ho bibi se Premier League na hu hian yo ase cap nko a etinga ye chiche mu se ye bo top 4 cap da so nke ye beje ye bo quarter 4 cap da so ye beje unse cap nko a o na se Premier League no to cap da so na bia no de empembe cap a ye je ne tintin sa na ye mpe ye pe short you know no and as last season muji bia mubo si boy for the past say 12 years and over say muji bia wo hwe wrestling wo hwe wrestling say omo ko a yetimi bu ba ko a na wayemre oyemre sa no a afa hu ba bi obenya energy na fi no so be bo no na no so be bunte sa na tie okay sa na tie ya me adoma atinti sa ho because maybe kampo ma dream ho sa pe because ya na me wan say yetimi bu ba ko a no aso obewu so na de no ho de ne asa tra na de ya bu na sa be bu na are ho ye de nipa mo ku to ko mu pe wina ba ku timbo ba ko no akugina rings na kwaji fans so betem ni ba ko na so na ba be bu no enti ana sa na tie se enye ye Ghana hankwan o okọ EPL no kra na ye sa yes se si a omo a mahu se omo take ya sorry pa is it Everton I'm take you sorry. Everton no. I'm not crying win ya man sikonye sanka. Nko fie. I'm take you sorry e wo league ni mu EPL no Man City na fe Liverpool and Chelsea mo. Unse once in a year, once in a while minimum say one monitor here. There was a time at Arsenal so be sorry pa. And otonsu season. United so be J2 so be quadruple nya de so. Se o hwe gwa ho. Why na likely so be je. City never je. So Liverpool so be je. Na cap na yan. We never walk alone no. Yes. Cap na ba ko pe. Yes. City be je house say Liverpool. O ma be dey me o gidi o we never walk alone for no. Be do dey be 1 point difference. And 1 point difference na your colors no. About league no. Once abrofo mu nim nyanse on. All my league na be say I mean, so bia di echire emfa ho ne ba bia omomo yoma de a emfa say the African tia Africa for the hwe yu omo yoma de pese adem ye so interesting so competitive attention. Yes ebema obia ani di echire league na kwa to the I mean down wire crumpa ka 1 point per ne da ne only table no and in the second in table and o hwe face teams so mobile so you can afford this I don't know it's a Premier League one there are so much to the other because Premier League final na here boy Ghana Premier League one my so much to the other because mama didn't buy so I mean interesting say nobody will finals be no yes nobody will afford to miss EPO this Sunday so what I say I mean support is say GPO honum na yebo English Premier League na yes ye GPO akwa English Premier League I mean support to that one bit crampo but senior bro na yo mo de no ebema this weekend Sunday say Ghana Premier League 3 o'clock in fact the attendance and I say viewers ankofo benya e Ghana Premier League no ebekọ from kra because ni nyina say EPO ebo final day of league and final day of the league Sunday yeah ba ya and final day of the league no so no emu ni ebehu teams a omo championship ni mu any teams nso a I mean omo edge trophy no first and second only 1 point and omunyina so mo go home Anford Liverpool and Wolves na ebo and Oshare Wolves nso no player bi fi Wolves nso eba Liverpool say Liverpool G League na obetu a huge amount of money dem Wolves Liverpool beje yeah ena ye wo na akọ Man City nso a yo player bi nso fi Aston Villa na e born Sunday we enso akọ Man City a say Man City nso G League na ono so betua amount of money e dem Aston Villa so what I see so interesting to watch Sunday Sunday awo City that only City ninja City by that na dey say Liverpool and United buy against na me kasa wadwen United ni bia no our buy against and I don't know miss feeling so City gia as a City no o take
Manchester Bruno or first any dia so what you say but omo de konti omo Chelsea chini say Liverpool so G League na on na budget 2020 I see. so what you say Liverpool G League na you not budget 20 Liverpool say budget 20 so that then say on Liverpool akọ na o ma City age a company say akọ City no ondu 10 kra Montfa Sumaye ye wa bro. It's a good day with some kakrebi. Young fan to a match show no so and from media the Joshua Kapne Jenim Yosef Fajiri and so her foster a fe Roman Sheteni Abranti and Dim Ada Brimpan Pokuare and so a teacher good musem no Jade Ebabeja and anope young fast down Emma House of Joy Entrepreneurship na fe business empowerment o maba na mobile any day omden san juma na omde aba o maba chia kwankra faso ani say honey ye and wa fruit juice say yogo say choco na say milk no ye be chia no the day no that day no afe liquid soap nso ye kire ye shower gel tomato paste afe brown sugar organic weedicides afe organic pesticide spray enso ye kire afe fertilizer deep spray yemfo so no eno so ye kire say nsuo de na say powder de no ye kire no that day biofood digester flash ya na hye ye kire no that day no afe biogas we no timiti na fie na wa de ne no wagya na aye gas na de nuanduane o fie na bibia enso ekoye enso de ma afe ontim na afe manpower marimadro eno so that day no ye kire na daban na Saturday akosui 21st of May na say Saturday a eba ya ochena na Saturday no na say eno so eba so 9 o'clock na bibia enso tna hye so New Apostolic Church Achimda ye Liberty Air Travels no na ne ebe ho pe a ne bra na so bajo nsa no juma na bibia enso entimi enkoye emfa ema oba kanation say ne 2.5 na say the bar na fisa nyuma we nyina na ya kire o na bibia enso etimi akofan dem obi frɛ o say ne no sika no tua ansa wa ba oye kromfo Mipacho that day no training day na china na saska no betime atua enso ewo New Apostolic Church ben Liberty Travels no na bibia enso etimi akofan dem a uwie a ye ma pendaba training ewo so esanso ema training manual afiama certificate e da peso a bibia be kubia enso benya adwuma ye na bibia enso etimi akoye dem a frɛ number yi na fe ginchemu asimidie number na 024 633 0509 024 633 0509 ofra penifo ba joso na fe nkuma ka wa kire nyina no onuomo adi Big Sam phone se me ka chonde ano pesa pe phone ato akọ na kopie mu e wona ka china phone su ne de nini na otuntum bi techno phones na pe bi ato a opie mu e Big Sam ka cha benya do so poni nina e bi ato na fe bi akoye e de ama Infinite phones obenya bi ato Itel phones na pe bi ato e na se e iPhone e na opie bi ato fiti iPhone 6 e kopin iPhone 13 Pro Max no nini na obenya bi ato e Big Sam ka che enti phone chemu na kopin phone to na fe bi a en kofa say TV na ope biato a 32 inches e kopem 75 inches no nyini na abenya biato Big Sam akachi a eno no de America enso e de akire wo no se pesa yo swapping a de bia me kachi o je kokko ye swapping e wo circle na wo ba wo de su e na e ba bia wo ba no na se de samina e na e ba kopem e Big Sam akachi na ko ye swapping kama na bia enso enkoye emfa ema ya chimoda boga fish wo fa jebia bronsa kase ne so a e na be hunu Big Sam na se nya se wuhu na ode frɛ no na ne no eni komo na de aka cheni na bibia enkoye enso emfama 0242872049 0242872049 ofra Big Sam wabajo so na bibia koye e de ama yan hye nsɛm na se emfemfi Europe na fe yan hwe kopie mo various European leagues na ya de a na se Sunday games nyina enso eba na wieye ya bobia wie afa kopie mo other leagues nso a na se Sunday na bibia enso etimi awia na se European leagues dinina enso aba na awie French League no games nyina na se ada 7 o'clock na Elsha se kwesi ada ya da when final one of 38 na eba so anya se ne Montpellier na ebo Brest and Bordeaux Clermont and Lyon enso at the time so Bobo Kwanden at the Lens and Monaco na ebo Lorraine and Troyes Lille and Rennes of Olympic Marseille enso and Strasbourg ebo for Chema Nantes and Saint-Etienne
ne so Evan Tam so PRG ne Met na airball na fe Rams enso atanfa to nsa da fe Nice from the game no abonwe games are airball so our final run of French League no emu yende ni nko Spanish La Liga Santander na atwewe sei na samates no esia Correa Vallecano transfer woni Levante de babone Real Madrid waje league na wie dada wo transfer woni Real Betis de babone we matches ni na eye ennanya nkopon adoma da chena Valencia transfer woni Celta Vigo de babone da chena 3:30 pm no game no top fam nyame adoma kwasia da transfer woni Getafe de babone Granada transfer woni Espanyol de babone Deportivo Alaves transfer woni Cadiz de babone Osasuna transfer woni River Yoka de babone Barcelona transfer woni Villarreal de babone Real Sociedad transfer woni Atletico Madrid de babone na fe Sevilla enso transfer woni Atletico Bilbao na de babone Jampiemu ewa EPO ni mu ayade a enra games miensa eba so no so Sunday na fe EPO ne de nyina enso aba ne ewie ye this season na enra results no say na kwaya Aston Villa etla fe ni Burnley ekotia sa game na kwaya 1-1 Chelsea enso ne Leicester kwaya 1-1 na fe Everton enso tena fe eche Crystal Palace ebo ne kanu miensa ma Crystal Palace for no na so amuso no omutimi eche kanu mi Jordan Pielayu enya goal edema Crystal Palace na do ni chema table no sena esi eche Man City or 90 point Liverpool our 89 Chelsea our 71 Tottenham Hotspur and so our 68 I don't so stop no ya the edge of last three no sena esi at least our 35 point Watford and so our 23 now for Norwich and so our 22 Sunday games no final run of EPO no ya dia ni na so eba na we Arsenal na fie on Everton boss game no 3 o'clock na eba so afi Brentford and so Leeds and so afi Brighton and Hove Albion and so at for West Ham United ball Burnley and Newcastle na Aaron Tam so afi Chelsea at na fie or Stamford Bridge on Watford and so at the Albany Crystal Palace and Manchester United na ball afi Leicester and Southampton Liverpool and Wolves Man City and Aston Villa na fi bobo kwanden and Norwich City and so at to sa afi Tottenham was on the game no and so at the bonus game so ina no that's at 3 o'clock na eba so or EPO no emu yende ni nko Italia Syria and so no sese na atwewe ye na se league no ya de ko awieye ne se da hu de oje de na su Torino transfer eye enne na game no to fem no Roma de Albany nyame adoma da tena Genoa transfer woni Bologna de Albany Atalanta transfer woni Empoli de babani Fiorentina transfer woni Juve de babani Lazio transfer woni Hellas Verona de babani Nyankopon ayadoma kwasiada Spurs transfer woni Napoli de babani Inter Milan transfer woni Sampdoria de babani kwasiada 4 pm na game no atofem wo wia na fe Sassuolo so transfer woni AC Milan so de babani 4 pm Kane na se game no asase na Inter between AC Milan and this season bako aje league no na bia akoye Celestina transfer woni Udinese de babani na fe Venezia transfer woni Cagliari so de babani Jampiemo Liverpool bobo konim na branche ba ko ni si academy Liverpool din ade Divock Origi branche ne friend superstar boba go nkwan do betima shede ma na afo nso ni apesa ode ye no nso odi aya branche se ne wa Liverpool ache ase onya more playing time embo Liverpool tim no ka said ye oni esima na agree contract next season bo sa branche din Divock Origi no ojemu esi academy esina de nso nsem no ye ja branche no okọ with free contract esina mu timi ntua teku empo ne matua dama enso ma Liverpool bobo ko no Newcastle kache insebe fono bane sam ni coach efene Eddie Howe enso Eddie nkomo na opai wastani contract no adama Newcastle bobo ko ni se season way papa no bane ne ma ehede enkoye enfama Newcastle so ba no ne mbo antino ama Newcastle enso aka league ni ma so mo stand contract no adama na ne nkomo fi Newcastle ba yade mu nsam no ade agao Liverpool one man egusu ewo na oni mi se Sunday na fe ipia di nyina aba na wieye na Liverpool amni Wolves na airball na reporter airban says Liverpool form team di nkunim na fe league no omutimi age a multi-million pounds na de ombetimi atua na Wolves bokuni nyane sa Branty antin di Diogo Jota
start shara no ba pimo Liverpool no Wolves on the share contract him say they say Liverpool team G League o metua amount of money be and so at the amount sound Jack Greenish on to see akan and Man City no on so Man City team G League ni dia o so betimi atua amount of money and Aston Villa don so nsam no yede ejao yene sifie na brand fan Eddie Henderson ye goalkeeper de Manchester United boboko no na reporter Barcelona Newcastle edi nkomo se bia to bi ko na akwa mu dia let's brand no etufa na akwa goalkeeper and Newcastle boboko na ene koma ba na no pa medi musam no edi ejao sifie na yan chance fi Ghana Premier League ni mo ayade match day 30 eno so no twaso aya ochina na sena fixtures na AC at Great Olympics ani mediama ebo sa game no ochina na ebo so afa kwasiada Accra Lions ani Aduana Stars na ebo Asanloko ani Brekum Chelsea enso Aaron Tams so Bechem United ani Lagos Citizens so ebo Babiani Gold Stars ani Rotemale United Dream Chelsea ani Wafa Elimina Sharks ani Ashanti Gold ebo na fe Karila United enso atsenfa to nsa na fe King Fight sanom the game no enso ede bonus game so 3 o'clock na ebo so afa Monday ya dia 11 wonders but na fe na oni across folk aye awa 2 games eba so Ghana Premier League match day 30 don so sam no yede ejao eno mun sam na se kopiemu wafa ayen sem fo no enso eba ne som head coach ya fan Gelemo Hamdan Zaragoza no papa no ede ne niam ni na enso ede agu fam se ontumi enton koso enye head coach no enfam wafa boboko ni bi se papa yi obepiemu obedi papa fan pokpon na te ogumade na oba ne niam hyeda nkoyi ema ode wafa ekwe relegation esi no jese niam enkoyi 27 point per ene se ekuta wafa papa no ene da so ya so ontumi embodjuma biem enso enfam wafa boboko na yade mu nsem ni na ede ejao oni misabro fo mu mpe nkugu ompe ni mgu ase bia pese be na be pam no obeji ye na pese be na be pam na aseni record no abeko ti na santa say ye Ghanaian coaches na ezu musua ade na eje nsema na wa sign wa resign preku na fi Ghana ni do betina na ya pam betina wa na pam no na aseni record so what I say okwa akra pam okwa akra pam na bibia so eti bi fine ti papa no ko na do no chema eyade a Wednesday no eyade a Ghana Premier League na for Division 1 no games bebre na enso etimi eba so na big game na obi ahwe anim ewo eye zone 3 no na Tema Youth na Liberty na di ebo ani ewo Tema Sports Stadium ne ko wie se Liberty etimi Tema Youth ebo na kane mienu amane ne Tema Youth fo no omutimi etikane baako na Sekaka Communications Couple ane no odema Tema Youth ochirema na se sa game no die na disappointing result said ma Tema Youth bobo ko ni nyina na so games no emba na wieye aka 4 more games to go ewo Division 1 league ni mo omba konkode na beya league no ombetim Argentine sema Tema Youth Communication Director Sekaka edituja. Yeah, but I think that this is a very disappointing result for all of us. This is a second result in a row. I mean, a result that we needed so much. I mean, everybody is heartbroken. But Bibian say there are 4 matches more to go. And you know, we will still go back to the drawing board. And then this is not a match that we expected to lose. Yeah, dear, but that's the beauty of the game. Where Sima Sekaka di atuja wasa game ni mano na sa kit manager na LED Liberty professionals the medom timi eche Tema Youth abo na kanu mienu a mtimi atimu ba kundin ale Alfred Nelson ono so kasa kakra e de fasa game so na place no omye determine some bosom wini entina edaze se Wednesday no nkunimdie no ekoye edema boboko na Liberty professionals. Obi a follow Division 1 ni bia ni se Liberty ni Tema Youth Pando Heart of Lions ni Kutuku Royals so muye teams a omugina omuna so yi. I would say it wasn't easy but na ye determined say e be kwa ko 3 points to Tema, so that is exactly what happened. Prior to the match no let me say nyoma be break so when you near the talking time your starting lineup na play 5 Omakoda Hospital ya mo modre Emma Godfrey Tuahin no your man drip wolf and I know the Gina board no more bobo. So like I said, I didn't know Usha see was all the query. So our boys they were just determined and let me say your movie your contributing and a team they call relegation. So now it can say quite be a the first one team no the samba back. That was exactly what we were doing. So yeah, yes, ya kosu bi sense se league ni dia na said Liberty motima che Tema Youth dia last season sana na Accra Lions and so the qualify ko Premier League ni mo na sisi am qualify na se ma che Tema Youth aboni dia se league no ma je wi anisa
Me kasi complacency be anymore, but yeah, fan of match after match. And I'll tell you on authority, ne we say yeah bibia ebe my chances no aye we be obi obe buy a coin mubia obe tough. Yes, we ayan sama nurse Alfred Nelson, coach at the Liberty Professionals, and so at the Tuja. Yanani and comedian Bobo Koruni Kumaka and Famana, a branch of Zakaria Mumuni, a branch Eco Pranina, a game against Brekum Chassis, a midweek, a top feminine Brantano, a collapse at Medin Copimo, and so our Sabi and a reporter Eba, and it says, and a new Swatina Hondeno, a Gusua Eba, said the Formo, and so Eba, and no another pay, Yadimu Samu Diajan, and down himself. Yakupoya Duma, a calf confidence cup no final no top from our Nigeria. Now reported dear today, a former GFS spokesperson, your fellow Sunny Dara, yes, your fellow Sunny Dara no, or no other beautiful bondia, just say Okoko Pimo, now Okokobua, now be and so. David have on the anchor on no count. I know just got to come on, no direct to be safe for Comobino. But on there, no. No, there's always more for. Just and it's I don't the firm Abba and Musamno, and so I dear John, about Division 1 League in Ma. Now, Chia, your matches are Abano saying that Zone Trino is see at Yakatiosa Trophy. When I Atimo Danko Toku Royals at the Aircraft Kobani and QT United at Trophy. When Inter Allies at the Aircraft Kobani, Kosomo Crystal Palace at Trophy. When in Nania FC at the Air Bunny Panduat of Liza Trophy. When Accra Wise at the Air Bunny Liberty Professional or Trophy. When Golden Cakes at the Air Bunny Kwabibra United at Trophy. When Tamayut at the Air Bunny Vision FC at Trophy. When Susubribi at the Air Bunny NFA Tamayu Bobokwa. You found Tudu Mighty Jet and so at Trophy. When Accra City Stars at the Air Bunny Way matches as an outcheria Division 1 League Zone 3 anymore at Tofa Dimun Seminina at the Ajao. I catch your stars and Kotoku. Catch you for Trophy on Nicoto. Makofa coach Yaba. A coach in the games are born in lose one game cry. Tobashi could go to watching. I go to Cuba, I could best a draw. go to Cuba, I could be the kid of This will be virginity. And yes, I found that now 28th of May 2022, me pacho the UEFA Champions League final Basso our Stade de France na comment to the fee asene na eba Miami Hills pub anasene no online ho na de comment to no eba na that day no say na Champions League final de bia no festival near the Basso and so wasene nti 28th of May bana yan kambom yan hwimbom na fe comment to no flow no na fe achede enso flow na bibia enso ekoye e de ma nyama be na be koso enso wase a na se enya agudie MK London Superstore asu ya same ya the live comment you know ya the efi asene ya the aba ene no ya swimming pool for enkwala na fe mpanifo nyina afe home decorations and say home decor items bit say wall clock afe wall mirror edo ni chema na say picture frame scented candles na no ya tumbi e ya kache afe kitchen items bit say olive na fe sunflower oil afe sardine na say all type bia no banya bi ato ya kache afe ni chema na say spaghetti no na fe emo ankasa no na say tumbi ya kache na say enye agudi ope bia otato ope foreign conference ato ope biscuit drinks and say Keglan water from London kofi nse wonu ma mse kama onoma huru mu na oma mu no nom ne mabone ne ko mu no owi na abobo bi na huru mu yem kama e ho sai mo akasa nti between the girlfriend or boyfriend akọ na what I say namni nene mo a te say da wako shop right no shop right into hwe chi akwanya ko ene du kona kodigwa ye wo eye tonko shop inside na say soro hono ma no hono na obehu ye first floor hono na do nchema obehu MK London Superstore friend number na fe bia peso bisan bibia na so peso bisan se ne mi pe ya to bi hono obetimi ajoso na fe otimi ansan kama na bia enso akoye edema number na 024 540 1994 024 5401994 now the MK London Superstore and so Indi Enkomo. E kumfi for isa men kancho dan boss wo de and the killer nankasa ono ane champion ta wom intino edan de se ba no se yemo dan so pa de kumfi fori and I say ogina na so ye pa timo dan no patemo bia ni ho enti fori chemu e wo e kumfi fori roofing system akache na omba dan no so emfama wasan tonton chense se eye aluminium roofing sheet government ne de akache ni na emfa na kala opesa size ope obeton bi e de amount na fi bia
enso akoye di ama tudo ni komo na feji chemu akache ni na ewo ekumfifori ankasa enso enchen o Liberty Transport wa ewo akona na bronsa kase so a na behunu ekumfifori ewo achem oda telephone number ni 0244 749913 0244 749913 ufre kumfi obajo so na fe nkomo akache ni na one no ache Yesi ya sorosoma fe captain in the morning wo bobo for ya manfo at the morning show no at the atwas media the Joshua Kwabne Janimoti Yosef Fajiri enka obrempon opokuware eboye Foster na firma na shetemu ina boy ensem no ye ni beja captain in the morning at the morning show no at the atwas